Hoi nō rei TV, mo te wā tuatahi i te ōroko hanga mai o te Karere. Karere he pūrongo nā Te Ao Māori News I whakaata Māori mā te Karere. Kāti, kei te karanga a Tātau Tātau Te Wairoa, kia heki ho te minita I ngā take tiritia Paul Goldsmith I tōna tūranga. Whai muri ho I tana tuku I ngā whenua tāpui e ono o te papa tawhai kia Ngāti Ruapani mai Waikaremoana anake I raro I tā rātou whakataunga tiriti. Hei tā tēnei tarahiti nei o Te Wairoa me tango ake aua whenua I te whakataunga. Hei whakatatuki I ngā mana o ngā iwi no hotata ki aua whenua. Kei a Cugley o Te Ao Māori News, ngā whakamārama. He pōkai whenua te mahi. Our interpretation of our sites within this block, Kahunuru o Ruapani, we're one and the same. He whenua e kaha tohe ana e Tātau Tātau o Te Wairoa. We're wanting for those 6 reserve areas to come out of the settlement bill. We support Ngāti Ruapani in terms of the redress that they're seeking as part of this bill process. What we want is those 6 reserve blocks to come out and remain non-exclusive so that we can all share, as our tipuna did, in terms of the ongoing kaitiakitanga. I roto I te whakataunga karauna a Ngāti Ruapani mai Waikaremoana I tēnei tau, arā hoki ngā whenua tiaki a te papātawhai I urua kia riro mā te poari o te urewera e manaaki. Ko aua whenua e ono e whakapapa atu ana ki a Ngāti Ruapani, ki a Ngāti Kahungunu ki te Wairoa anō hoki. We know through our own whakapapa, if we come down from Rongomaiwa hene Kahungunu, their son Kahukuranui, his daughter Hene Manuhiri, marriage to Pukaru, the son of Ruapani, there is shared interest in whakapapa. We don't deny that. That's how it is. Our one is how we continue to work together collectively, non-exclusively, to the right hands in terms of looking after the land. We don't believe that this minister is able to see and appreciate and feel our connection, our rights and interests in terms of these 4 whenua tāpui, these 6 reserve blocks that stretch across what we describe as our 4 southern regions. Kāre a Ngāti Ruapani mai Waikaremoana mo te noho puku noa. Hei tā karapuketapu dentist, ko Wairoa tētahi iwi kua roa e tau nei I o rātou nā nawe ki te krauna me tā rātou kore I whai ai I aua whenua. Kua kōrero ngātahi hoki a Ngāti Ruapani mai Waikaremoana ki ngā iwi pātata atu ki a rātou ki a Tātau Tātau Te Wairoa ake me tā rātou rena anō I te taukāia whakapapa ki wainga I a rātou. Engari rā, inaia nei e pāpauri ana a Ngāti Ruapani ki ngā mahi a Tātau Tātau o Te Wairoa, he mahi raweke I ngā huapai, kāre I riro I a rātou. And they still understand that we object to the reserves being in their settlement and ultimately moving under the board of Te Urewera. They understand that. They don't necessarily agree with us, but that's a denial of what is shared heritage, shared whakapapa, mai rāno. We need to continue to work together and not have the Crown come in and throw things on there where we end up kia kaikiri atu ki tētai atu, where we're embattled with one another. Hei tā te minita take tiriti tā Paul Goldsmith, ko te whakatau kia riro mā te urewera e nei whenua e manaaki te wawata o Ngāti Ruapani mai Waikaremoana, e tika ana kia ū ki tērā hiahia a te iwi. We're not saying that this is exclusive to us. Ngāti Kahungunu ki Wairoa, we share common heritage, common whakapapa with Ruapani. These are non-exclusive areas that are in what we call overlapping. Kātahi anō ka kati te wāhi ki ngā tāpaitanga kōrero o te motu ki te pire whakatau a Ngāti Ruapani mai Waikaremoana, ko te ara kei mua I te aroaro he araroa.